yɛ kɔmpae ma me kakra bi sɛ ma yɛpɛ so
Yeah.
The pretending serious war.
So we African faith youth. Because that will be your picture. That is a new D4. Now man your friend no the Panocraco United. But we're picking also for your African faith. Picture that you are saying you live by your friend now from African faith. It's here now you are. You walk as so deep power sorry. Praise the Lord. Oh, Mumra, I don't want to be an epic. Oh, Obia Betty. Someone you are youth. Yes, Ramo, youth no. Ah, Martin. You can youth. In Bapua, the ITB in Peliphone, you are. On the Baby School one night. Aye. Betty Mumu, a bit software. A bit a deep for. A bit super as a pack. But I am not in Kansas or I can't even go. Baby, you were deep for.
Odifo bi won kro ba Bible mu no be se nkom ma ko pe no ko ya ntene kedu Jacob amen enti enyo odifo bi ana aya sofo odi wa odifo duma no ne ye di ama no etu di asofo duma ma no a pontumi nye praise the Lord ba ya sorry mu no youth for no dia mi woni se ya pese ye shampaboa ba no die odi fu David se ono na prenso die on prenso ne wa prenso che amen enti yo asofafo ye na masi enti besra youth fu wa nyina ye yo di fu kansama ya me kan se youth tuma na ya fa no mama yemfa ni yiye mama yenye ni yiye mama yenso atumanim ba oye nkansa sori mu atuma na kukuduro because abra wo kan okura no ipanifu bebrebe tackle but I was say winya me a migina hai yetumi yi ma so futade edakoro 5 times because when you pray me kai eba woro personal sisi ya me kai eba woro ni a nti that could be yetumi 5 last 5 years ye go Côte d'Ivoire ye woro ma so futade mo kwanso sa kro bi e be bisu bia ye woro kro bi e be bisu bia ye woro ba ye ba Ghana na me se praise the Lord it is a who ye youth mon premier mapa ba mon fa ensise ya odifo kansa fa wura na sori ni mu si ye pese ye de ba mu kura na ye wo impenifuo e wo ho tenu won susu no mu se ade no ba buan ya omo ba den o meti atu praise the Lord Emani meme jina mamu okay. So leja na mauso na ye senior pastor Dampa oye onfa dime say dime show kama. So leja na mauso na ye senior pastor Dampa. Senior pastor Samuel Dampa sorry. Hey sir. Ya montagne. Oh sorry. So leja na so ya montagne. Nene di apre di biwa sukuna sori ja na so yego onyami a otumi adi na eda wasi ya odi abedu ayi enka odi edapa edudi ne fi ase ensa so ye kokomati e ensa mo ponti ampatu ne kopon ewadi e konso ntumi patu ne kopon ya wana ti e do fa fi ewadi jobi atata fa kodu fi aso di mu na ko ye bibisi e bo odumo ase youth program and how to already mutuni asane dey already twetwem na dini na wi pending kunde no bia ba hwe de pasia no afibia na bibia be se hye wo udi mu ya fada si nyemra wani na wasi wonyame aga na me ba na no kokko so wetie yi adonti amen asubia fi na me aga na me ba na no kokko ne antina ana da ni na amen ana me mo sha ya na masi bibia na wasa na dia eba tira dwuma di na se adia tia